Nono governo constitucional considera visita Liu Rei Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, mai Timor-Leste ne, fator importante ida motiva dia kliutan Timor-Leste, hodi adere ba ASEAN. Primeiro-ministro Sanana Guzmão hatolia hirak neba jornalista Sira, foi participa cerimônia comemoração restauração independência, badala Ronulu Resin Rua, segunda-feira lorn Ronulu Fulang Maio tin rin Rua Ronulu Resin Hat, e a Palácio Presidencial baru pite dele. Chefe governo considera visita Liu Rei Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, mai Timor-Leste ne, importante tebe satu motiva Timor-Leste, hodi preparaan dia kliutan molok adere ba ASEAN. Beliau menerima dan ya kita telah mempersiapkan diri untuk menjalankan ASEAN kunjungan yang mulia ini akan menjadi satu faktor untuk memotivasi kami. Kita sudah punya beberapa area untuk bisa kerjasama seperti education, high level education, health, karena di sana health treatment bagus sekali, dan of course oil and gas juga. Enquanto visita Liu Rei Brunei idane, tambah convida o chefe governo Sanana Guzmão, banhira participa di ASEAN Summit, badala hatnulu resintolu ia Jakarta, Indonesia, ia bulan setembro tinan rin Rua Ronulu resintolu. Tambah ne, Sanana considera visita Liu Rei Bolkiah idane, sai hanesan motivação ida ba Timor-Leste ia processo preparação atu adere ba Organização Sudeste Asiático ASEAN ne. No ia biban ne, assina mos acordo ida con ba visa on arrival, free visa, nebe vale ba passaporte diplomata no passaporte serviço niang, entre nação Rua ne niang. Ia cerimônia assinatura acordo ne, Brunei Darussalam representa o vice-ministro no gabinete primeiro-ministro, Dato Mohamed Riza DP Haji, enquanto Timor-Leste representa o ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas. Antes ne, Conselho Ministro aprova uma proposta, atu assina acordo nação ASEAN Sira, ba extensão visita durante lorong tolnolo. Reportagem ne Fifanya de Carvalho, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto, atu tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.